riria wandehera mboco kilo 1 na mucere kilo 1 ri urenda ngatherukie nduge nyendie kana ndie riria oka wandehera noe kilo 2 wacoka njira I called ucio rauga ni ndiradeheire noe rucio akandehera nyamari urenda njikie atia na noe ici wandehera noe hande kana wandehera noe ngimire ciana irio muthi tukue rucio. You know, ndenda ku understand economic empowerment. Riria warehe serehani 60 itura rimwe constituency imwe. Yeah? Ndunanengera mundu uyu ngora. Ndunanengera mundu anything else wamurehera macini ni weno. Ta undehere macini ya guthondeka ice cream na ndire iria. What are you telling me? What empower ke economic empowerment yagirwo ni kodiga ati by the time urauma wanengera Saturday Tuesday nyamu ino ni ajitie kudehera ni ajitie kurehe ugaruruku. One, ugidehera serehani jamba ya wira ni kumaanisha atiriri ati by Wednesday odehere serehani Saturday by Wednesday ni gathie gwa kavamiano ngobore kanyumba. Economic empowerment ndakobora kanyumba niguo nduike vudi waguo one twajiriria. Two, muthuri onake ni agoka njiri ati ciana ciakwa itire na uniform. You get? Koguo ni ukwenda matumirwo uniform. Ndacoka ndauma hau ndathi kwi ndagitari ndamwa ndagitari ni ndareirwo macini urareherwo ngora nyenderia ngora ndina customer already. That is economic empowerment when I'm thinking about it na meciria makwa. Kana koro urare na charahani wewe fundi wa charahani ituguo